Tubaye ikaze nshuti bavandimwe mukurikiye channel yacu Umubanji TV. Bamwe ni mwaramutse abandi ni mwiriwe bitewe naho muherereye ku migabane y'isi itandukanye. Tubibutse ko turi na gatatu ku minsi 29 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2029. Uyu ni wa mwanya rero tubagezaho update y'amakuru. Murabizi ko kenshi twibanda mu burasirazuba bwa Kongo. Nubundi niho turi buze kugaruka, ariko turaza no gukomoza mu bindi bice bitandukanye. Amakuru yacu rero turagaruka muri izi territoire zitatu zigize intara Kivu y'Amajyaruguru, territoire ya Nyiragongo ndetse no mu mujyi w'intara Kivu y'Amajyaruguru ari wo Goma. Turagira ibyo tuhavuga. Muri territoire ya Rucuru hari byinshi biyavugwa, murabizi ko hamaze iminsi yabera imirwano. Yewe muri Masisi naho hari imirwano ikomeje kubica bigacika. Hanyuma turanyarukira muri Sud Kivu, hari byinshi naho bihavugwa bijanye n'imirwano. Guverinema ya Kongo yashize irasohoka nyuma y'amezi aja kuba atandatu. Nyuma y'amezi agera muri atandatu guverinema ya Kongo yasohotse. Hanyuma hagiye habaho impinduka zitandukanye, bamwe bahindura ama ministeri, abandi tibagira ayo baronka. Reka rero amakuru yacu tuyahereye muri territoire ya Nyiragongo. Muri territoire ya Nyiragongo hamaze iminsi humvikana urusaku rw'amasasu, imbunda ntoya n'iziremereye, ariko igitera aya masasu twakimenye. Hari imyiteguro ihamaze iminsi. Murabizi ko izi territoire zibiri Rucuru na Masisi intambara ziba kenshi, ariko hariya muri territoire ya Nyiragongo aho bakunda kwita mu kibaya hari hamaze iminsi hari agahenge. Ariko nanone ako gahenge ntikatumye impande zombi zitaguma kwitegurira imirwano, ku buryo isaha yari yose intambara yakubura muri kare agace. Rero ni muri urwo rwego rero bijanye no myiteguro FARDC ikomeza gukoresha indege n'imbunda zayo. Rero icateye amasasu, FARDC yohereje indege zayo mu kirere, indege z'intambara, indege za gisirikare ziribesha zigera mu bice bigenzurwa na AFC cyangwa se M23. M23 rero niko kuzirasaho, niko kurasa amasasu, abantu bikanga ko ari imirwano yabaye, ariko imirwano muri kare agace ntiratangira. Nanone umugwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru ari wo Goma haracari impungenge n'ubwoba. Abaturage tibaryama ngo basinzire kubera wazalendo bahungabanya umutekano wawo. Wazalendo banyaga ibyabo bikica n'abantu. Ni muri izo mpamvu rero zimwe na zimwe zituma abantu badasinzira neza hariya mu mujyi wa Goma, kubera akavuyo gaterwa na wazalendo ndetse na bamwe mu ngabo za Kongo arizo FARDC. Reka rero tuje muri territoire ya Rucuru. Muri territoire ya Rucuru aho bita za Gasake hakomeje hamaze iminsi baharasanira. Sorry murambabarira ni za Sake. Za Sake FARDC imaze iminsi irasa ku ngabo za M23. Murabizi ko Sake igice kimwe gifitwe na M23, ikindi gifitwe na FARDC. Rero FARDC ikomeje gusheringa mu birindiro bya M23. M23 rimwe na rimwe nubwo itabakurikira ngo ikuremo Sake, ariko rimwe na rimwe gerageza kwirwanaho ibasubiza. Nyuma yaho M23 ifatiye ibice za Kikuku na za Kibirizi na za Nyanzare, General Kabundi, General de Brigade Innocent Kabundi woherejwe hariya, yongewe gushirwa ku gitutu n'igisirikare cya Kongo ashinjwa nanone umusaruro muke k'ibyo bamushinjaga mbere. Abantu bakibaza nimba yakongera kwitaba, dore ko yagiye akagira amahirwe ntiyabasha gufungwa. Arazira iki rero? Arazira kuba ibyo yemeye gukora atabigezeho, dore ko yavuze ko za Rwindi n'ibi bice za Kikuku na za Kibirizi azazikuramo. Ariko rero bikaba byanze,
akaba atarabasha kubigeraho. Nyuma mu bice bitandukanye za Masisi naho hapfuye abasirikare benshi barimo ingabo za FDLR n'abarundi ndetse na FARDC barwanira hariya. Baravuga ko hashobora kuba harapfuye ingabo nyinshi zigera kuri 370. Rero iyo abantu bavuze aya makuru abantu babumva ari ugukabya. Rero aya makuru rwose munakoze iperereza bamwe mu ngabo za FARDC ziri ku ruhande rwa leta nabo ubwayo ayo makuru barayemera. Ni imirwano yari imaze iminsi ibera muri biriya bice. Rero General Kabundi ntiyabashije kubigeraho, ntiyabashije kugira agace na kamwe yafata. Yewe n'agace M23 yafashe kakikuramo si kubwa General Kabundi cyangwa se si kubw'ingabo za FARDC, ahubwo barahafata kubw'impamvu zabo bwite, kubw'impamvu za gisirikare cyangwa strategie y'urugamba, bakikura muri biriya bice byonyine, ariko atari ukuvuga ngo nibo bahabirukanye. Rero ni muri izo mpamvu rero General Kabundi sahi yari yose ashobora guhamagazwa agafungwa. Umuntu akibaza ese General Kabundi yakongera kugenda ngo agiye kwitaba? Agiye rwose byafatwa nko kwigemura. Reka tuje muri territoire ya Masisi ku musozi wa Ndumba, hamaze iminsi 5 yikurikirana habera urugamba rudasiba. Muri Ndumba ako gace General Chirimwami aheruka kugira urugendo aje gusura ingabo ziri ku rugamba, ariko bitewe nuko M23 ari igenzura umusozi, uyu musozi rwose iyo uriho ubugenzura ibice byinshi nkaza Mushaki, ubigenzura ibice byinshi dore ko ari umusozi muremure. Rero ni muri izo mpamvu yatinye kuja hariya, aramanuka caza Sud Kivu muri mu gace bita Kwijwi. Nawe tukiri hangaha muri Masisi nuko mu gace kaza Kaniro FDLR yagavye ibitero kuri M23 ndetse no mu bice za Kagano, za Nyatura zagavye ibitero kuri M23, ariko nta na hamwe babashije kubakura. FDLR yarahunze rwose na FARDC bose barahunze basubira inyuma. Twababwiye ko muri ibice mu bice za Mirangi FDLR niho yagavye igitero, ariko bigendekera nabi cyane. FDLR na FARDC twabwiye ko muri ibi bice bahafushirije abasirikare bagera kuri 370. Rero iyo abantu bavuze gutya bumva abantu basa n'abakabije, ariko rero aya makuru rwose aremezwa n'uruhande rwa FARDC ndetse na za Nyatura. Muri iyo mirwano kandi bahatakarije n'abakoloneli 2 bari bayoboye izo ngabo. Reka rero tunyarukire muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu haravugwa urupfu, hari abasoda 4 bakatiwe muri Sud Kivu, abasirikare 4 bakatiwe igihano c'urupfu. Abasirikare nta kindi cyatumye bakatirwa igihano c'urupfu nuko bishe abaturage mu bice za Katana. Abaturage b'abasivile rwose barabica babashije ubusa. Naho muri territoire ya Fizi mu misozi miremire muri centre ya Minembwe haravuga ingabo nyinshi z'abarundi. Amakuru dukesha amasoko yacu aravuga kuko hari ingabo nyinshi z'abarundi zitegura kuja gufasha uruhande rwa Kutumba. Nanone bakaba bakiri hariya mu Madegu, ariko tibarabasha kuhava. Hari amakamyo 17 ya gisirikare ageze mu mujyi wa Bukavu, aturutse mu mujyi wa Bujumbura, mugwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ayo makamyo nta kindi kiyajanye, ayo makamyo araja gufasha ingabo z'abarundi ziri ku rugamba, dore ko bagiranye amasezerano akomeye hagati ya FARDC cyangwa se leta ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Ni muri urwo rwego rero badacika intege, bohereje ingabo nyinshi. Amakuru dukesha abari muri kariya gace nuko biboneye amakamyo 17 yuzuye ingabo. Naho muri Beni Zaituri hishwe
abantu 4 bishwe n'umutwe w'iterabwoba wa ADF. Reka amakuru yacu tuyasoreze mugwa mukuru Kinshasa. Haraye hasohotse guverinoma nyuma y'amezi 6, amezi arenga 5 yarashize nta guverinoma iriho, ariko guverinoma yashize irasohoka. Hari impinduka zimwe na zimwe zabaye. Wari ministre w'ingabo Jean Pierre Bemba yahinduriye umwanya agirwa ministre wo gutwara abantu n'ibintu, naho umwanya wa ministre w'ingabo wahaye uwo bita Kabongo. Indi ministeri undi wahinduriye ministeri ni Julien Paluku. Andi makuru meza nuko umugabo ukomoka muri Sud Kivu mu bwoko bw'Abanyamurenge Alexis Muvunyi Gisaro yongeye guhagwa ministeri yiwe y'ibikorwa remezo, ibikorwa byo gusana imihanda cyangwa se gusana ivyangirije. Reka rero amakuru yacu tuyasoreza ahangaha, tubibutsa kudutera inkunga ya subscribe, gusharinga ibiganiro byacu mubisangiza abandi, mwa likinga kugira ngo mukomeze muduteze imbere kandi n'ibiganiro byacu bize bibageraho ku gihe. Mugira ibihe byiza, amakuru yacu nakagaruka.